uthi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Le nkulumo inika wena mbukeli wami lapha ekhaya ukuba uyibuze wena ukuthi kungabe unaso leso sibindi. Ukholwa ngempela ngoba nigqokile nje izembatho bazalwane nibheke einkonzweni nithi ngamakholwa. Kungabe niye ngokukholwa ngempela noma niyise inyama. Imphefumulo yenu nezinhliziyo zenu iyakuvumela ukuthi nibe lapha enikhona niyathethelela yini. Ujesu wehla emhlabeni wazofela isono sami nawe ngoba wayesebonile ukuba thina abantu simonile uNkulunkulu, kepha wasenikela ngomzimba wakhe, wanikela ngegazi lakhe kuba leyo uchitheka esiphambanweni ukuba mina nawe sisindiswe. Ngalamazwi nganza kwethu sengiphuma ngilithunjana lokho amasondo ngufeze isivumelwano umfokazulu la endlini kwethu kwaMtehleka. Esasho njalo uJesu bembethele esiphambanweni ethi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Ake uyibuza umbuzo nawe usafunda usabukela le video ukuthi kungabe uyathethelela yini. Kungabe ukholo lwakho luyakunika ukuthi ngelinye ilanga uyawuhlala phambi kwesihlalo sobukhosi sika Jehova akubusise athi wena wenze kahle emhlabeni ngoba bonke abakonile ubathethelele. Ayi makhulu lamagama engane zakwethu. Cela ukuma lapho siyeza namanye kulamazi ayisikhombisa ukuthi mina nawe asilungise inhliziyo zethu. Baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Nawe thethelela umakhelwane wakho. Thethelela ebaleni egcekeni lapho khona. Thethelela abakonile ukuze ngelinye ilanga uyawuhlala esihlalweni sobukhosi ubone umbuso wezulu. Amen.